Pameran seni yang memamerkan daur ulang plastik dan seni rupa yang berlangsung di Pantai Talake, Kota Ambon, menyedot perhatian warga Belanda yang sementara berlibur di Ambon, Sabtu 22 Juni 2024. Salah satunya yakni Salma Sapulete yang memberikan apresiasi mendalam terhadap karya-karya yang dipamerkan. Menurutnya, pameran tersebut sangat indah dengan banyak nilai. Lanjutnya, bahwa ia menyukai inovasi dalam seni menggunakan bahan-bahan daur ulang, seperti lukisan dari sampah tutup botol dan kreasi-kreasi unik dari plastik. Salma juga menyukai karya seni yang digambarkan dari anak-anak jalanan di Kota Ambon. Salma juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan awal kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Diketahui, pameran ini adalah kolaborasi PLN Peduli bersama dengan Molukcas Coastal Care, Beta Bank Sampah, dan Moluccan Color. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari kegiatan pembersihan sampah di Sungai Galala saat memperingati Hari Lingkungan Hidup pada Rabu 5 Juni 2024 lalu. Hasil produk olahan sampah berasal dari sampah-sampah yang diangkut di Sungai Galala itu. Ja, oké. Is er een stuk wat u heel mooi vindt of erg aanspreekt? Ja, deze gebruik van materialen die dus weggegooid zijn. Ja. En het bewust maken van de kinderen Ja, hier in create awareness. Yes. Ja. En deze met de kinderen, Met de straatkinderen. Ja. straatkinderen. Anak-anak jalanan. Ja. Ja. En natuurlijk En de plastic. Ja. Is het tafeltje ook of niet? Ja. Zal ik bijna op zitten? Tafel en Tafel. stoelen. Yes. Ja, heel mooi. So the message maybe? De message. Ja, dus de achterliggende gedachte is eigenlijk om awareness te creëren voor kinderen, zodat zij bewust worden van wat er met het plastic gedaan wordt als ze het weggooien in de ocean, in de zee. En wat deze kunstenaar ook doet is met afval, dan maakt hij dus stoelen, tafels, er is ook een kussen, maakt van plastic tassen. Ja. En de message van tante, de quote. Heeft u nog een... Nee, het is een mooi project. Ja. En de awareness is echt heel belangrijk. Ja. Ja. Vooral hier in Maluku. Bedankt. Ja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.